Ikigo gishinzwe isuku n'isukura ndavuga WASAC cyagaragaje ko mu karere ka Bugesera amazi amaze icyumweru yarabuze, ariko WASAC ikaba yongeye kwisegura ku baturage bayo. WASAC rero yavuze yuko kugira ngo amazi abure ibitembo bigemurira Bugesera byaracitse, bivuze yuko rero Bugesera ubu nta mazi bafite, ariko WASAC yababwiye yuko umusibo w'ejo amazi azaba yabonetse, ubwo bari gusana ibitembo byangiritse cyangwa byacikiye mu butaka bigemurira mu karere ka Bugesera. Ahangaha ni mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange. Nk'uko mubibona turi kumwe n'abaturage baje kuvoma amazi ku iriba. Nk'uko mubibona amazi akomeje kuba ikibazo. Nk'uko muri kubibona murabona abantu batonze umurongo baje kuvoma hano ku iriba. Bagaragaje imbogamizi nyinshi bahurira nazo hano, ubwo baza bagategereza amasaha agera muri 5 bataravoma, ndetse bagakoresha icyene wabo bakaba babura amazi cyangwa bakaba babura amazi. Bakaba basaba rero ikigo gishinzwe isuku n'isukura mu gihugu cy'u Rwanda WASAC ko cyabafungurira amazi bakaba babasha kuvoma, bitewe nuko kuza gukora inkomati hano kandi bari bwishyure bibabangamiye. Ubwo amazi banayurije yavuye ku giceri cya veni akaba ageze ku giceri cya 50. Bivuze ngo rero WASAC kwiye guca inkoni zamba ibi bitembo ikabisana vuba kugira ngo abaturage babone amazi. WASAC yongeye kubwira abantu bose bakoresha amazi mu mujyi wa Kigali kujya bakoresha amazi neza, kubera ko amazi niyibura mu mujyi wa Kigali, ariko yasezeranyije abaturage bose batuye mu mujyi wa Kigali ko yongereye ibigega batazongera kubura amazi. Ubwo abaturage batuye mu mujyi wa Kigali, Kimironko, Gasabo ndetse na Kicukiro ko babuze amazi mu kwezi kwa karindwi ku itariki zisanga 15 bakabura amazi iminsi 3 yose. Ubwo abaturage bagiye kuvoma mu gishanga cyane cyane batuye mu murenge wa Kanombe, ubwo aya mazi yabagizeho ingaruka bakarwara gripe ndetse n'ibicurane. Bivuze ngo rero WASAC yagaragaje ko abantu mwese mufite ibigega mu ngo zanyu mujye muvomera ibigega byanyu, abadafite ibigega mufite amajerekani mu rugo mujye muvomera ayo majerekani kugira ngo amazi nazajya abura basi n'iminota 3 muzajye mubasha kuba mufite amazi. Ni irindi tangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Itangazo ni rya REG, ikigo gishinzwe amashanyarazi mu gihugu cy'u Rwanda. REG yatangaje ko mu mwaka wa 2026 mu gihugu cy'u Rwanda abaturage bose bazaba bafite umuriro, aho aho REG yaguye amashami yayo, ndetse abaturage bose batuye mu byaro iyo ngiyo hepfo hakaba hari kugezwa amapoto kugira ngo bahabwe umuriro. Bivuze ngo ibi nabyo ndaza kubigarukaho mu buryo burambuye. Itangazo rya NESA ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. NESA yagaragaje ko abanyeshuri bazatangira ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025. Bivuze ngo rero Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda yasohoye ingengabihe y'umwaka wa 2025 n'ingengabihe y'umwaka wa 2026. Ndaza kubigarukaho mu itangazo rya NESA. Ikigo gishinzwe isuku n'isukura mu gihugu cy'u Rwanda ndavuga WASAC cyagaragaje yuko amazi ari munangiye mu mujyi wa Kigali. Abaturage bafite amazi bishimiye serivisi nziza bahawe, ikahita iboneraho kwishyuza abantu batarishyura ibirarane by'umwaka wa 2024. Abantu bakuriweho amarobine bakaba bagiye kuyabasubiza, ariko bakishyura amazi n'amande batanze. Bivuze ngo WASAC yongeye kuba igisubizo cy'abanyarwanda. Hari abaturage bamaze iminsi bambaza ku bijyanye n'amazi, ngaka gace kabuzemo amazi. Nanjye nkavugisha WASAC bakambwira ko bahuye n'imbogamizi ibitembo bigacika. Abaturage rero mwihangane, bibaho kuba wabura amazi umunsi umwe, ntacyo bitwaye buri buza amazi umunsi umwe ejo akaza. Umuturage yambwiye ati no money no life, yabwo yambwiye ngo nta buzima nta mafaranga. Ubwo yashatse kumvikanisha iki? Yashatse kumvikanisha ko nta mazi nta buzima, ngo buriya amazi nibwo buzima. Twahise twikoza ku kigo gishinzwe isuku n'isukura mu mujyi wa Kigali, hepfo ya gatoya ya 250 ndavuga no kuri Tedemire mu mujyi hepfo ya Gatonya. Nikoza kuri WASAC mbabaza ku bijyanye n'amazi mu mujyi wa Kigali. Barambwira ati amazi mu mujyi wa Kigali ni munange kubera ko n'ibigega barabyongereye. Ni mu gihe umujyi wa Kigali ugemurirwa na Nzove. Amazi akoreshwa mu mujyi wa Kigali Kicukiro ava Nzove. Abantu batazi Nzove hariya kuri Skol ni ku kibuga cya Nzove aho ikipe ikunda kwitoreza. Ikipe ntago ndi buyivuge kubera ko ibi byo kuvuga amakipe ntago bindeba.
bivuze ngo rero iki gitembo cyari cyaracitse ariko cyarasanwe, ndetse banongera n'ibigega mu mujyi wa Kigali bitandukanye, ariko amazi atunganyirizwa mu Nzove akoherezwa mu bigega mu mujyi wa Kigali. Ndagira ngo bibasobanurire nyine gutyo mu byumve, bayakorera mu Nzove, noneho bivuze ngo amasoko nyine aturukamo hariya hepfo mu bice bya Nzovu, muri kubyumva, noneho agatunganyirizwa mu ibyo bitembo akoherezwa mu bigega by'i Kigali, akaza ari liquide, bivuze ngo akaza ari mazima bayatunganyije, ubundi barangiza bakahita ibyo bigega nabyo bikahita biyasakaza mu baturage, ndavuga mu marobine y'abaturage. Itangazo rya REG naryo itangazo rya REG rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. REG yavuze yuko abantu bose bashobora gucana umuriro w'amashanyarazi batishyuye, uzafatwa azahanwa bikomeye cyane, bazamwambura kashipo, bamwambure n'umuriro bamuhane. Buri umuntu aramutse agwaye igihano akakubwira ngo ntabwo uzigera wongera gucana umuriro w'amashanyarazi kubera yuko wafatiwe mu ikosa ry'uko wacanye umuriro utishyuye, bivuze ngo ni ukuyobya insinga ugasanga uri gukoresha umuriro utishyuye. Yagaragaje yuko rero abantu bafatwa bazahanwa n'amategeko. Hari itegeko rihana umuntu washatse kwiba, bivuze ngo ni nk'ubujura. Bivuze ngo rero yongeye kugaragaza yuko abaturage bose batuye mu Rwanda bazabona umuriro, abasigaye mu 2026 bose bazaba bafite umuriro. Bivuze ngo abaturage bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda bazaba bafite umuriro. Ushaka kunyomoza andika muri komenti n'ahantu umuriro utaragera, nyabuneka naho utaragera hari za bibogisi, ndavuga imirasire itanga umuriro. Bivuze ngo rero ahatari bibogisi hari umuriro. Bivuze ngo abaturage bameze neza mu karere ka Nyamagabe. Umuturage yashimiye umuyobozi w'u Rwanda, ndavuga perezida w'u Rwanda Paul Kagame, kuba abageza ku byiza, kuba abitaho, kuba abafasha, kuba abagenera ibibagenewe. Rero akabashimira umuyobozi w'u Rwanda Paul Kagame. Ndaza kubigarukaho ishimwe rye, uburyo yateye akamu, uburyo kiyishimiye iterambere amaze kugeraho. Hari abaturage batuye mu karere ka Musanze bahawe gahunda ya Girinka. Muri Girinka Munyarwanda izi nka zikaba zarapfuye, bakaba basigaranye inka imwe. Ni mu gihe abaturage babangamiwe no kubaho nta matungo bafite, ubwo bari bafite amatungo akabaca mu myanya y'intoki bikarangira izi nka zipfuye. Gusa ngo bahamagaye veterineri izi nka kugira ngo azipime. Veterineri asaba ko izi nka bazishyingura, nibwo izi nka bazishyinguye. Rero bakaba basaba ubuyobozi nimba bashumbushwa izindi nka. Ni mu karere ka Musanze. Ano makuru ndaza kuyagaruka mu buryo burambuye mu kiganiro ngirana n'abaturage. Bivuze ngo rero turaza kugaruka ku byemezo by'inama y'abaminisitiri bateranye biga ku ndangamuntu koranabuhanga kugira ngo isorwe ihereze cyangwa bayihereze abanyarwanda, abanyagihugu, impunzi. Bivuze ngo indangamuntu koranabuhanga tayari ubu ngubu ikaba mu Rwanda ihari. Turaza kugaruka ku byemezo by'abayobozi batandukanye mu mujyi wa Kigali. Ndavuga ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwatangaje ko inzu zigera ku 150 mu mujyi wa Kigali zafashwe n'icyogajuru satellite ziri kubakwa mu buryo butemewe n'amategeko. Izi nzu bagiye kuzishyira hanze, ndetse umujyi wa Kigali urutse gutangaza yuko agacinjiro ka Gisozi kagiye kwimurwa, bagiye kukimura bakagakura mu Gisozi, bakagakura ku Gisozi bakakajyana ku cyanya cyahariwe inganda imasoro. Bivuze ngo impamvu aka gacinjiro gahora gashya, muribuka yuko aka gacinjiro ubutagaherutse gushya, abakire benshi bagahomba ariko bafite ubwishingizi, ndavuga Asirasi. Ubwo na Asirasi nayo igaragaza yuko ikomeje guhomba bitewe nuko Asirasi yishyuza amafaranga make. Gusa abamotari, twaganiriye n'abamotari bavuga yuko Asirasi ntago yishyuza amafaranga make. Ni mu gihe moto Asirasi y'umwaka bishyura hafi 150. Bivuze ngo ayo mafaranga kuri moto ntago ari nkeya. Abamotari bakagaragaza yuko abishyuye ibintu byinshi, none barangiza bakabaka amafaranga menshi y'ubwisungane ya Asirasi. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro Kidasamura TV Rwanda, ihangano kore subscribe ufungure nzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yiza. Bivuze ngo ibi byose aya makuru turaza kuyagarukaho. Umva amakuru turi bugarukaho mu kiganiro gikurikira kugira ngo uze kugikurikirana. Turagaruka ku byemezo by'inama y'abaminisitiri byateranye biga ku kibazo cy'abaturage, ku iterambere ry'abaturage. Turaza kubigarukaho. Turaza kugaruka ku itangazo ry'ikigo gishinzwe isuku n'isukura WASAC
wasake, ni kuvuga ngo turazana part 2, turaza kongera tugaruke ku bantu bashaka indangamuntu koranabuhanga, icyo ni icya kane. Turaza kongera tugaruke ku muturage utuye mu karere ka Musanze yahawe inka muri gahunda ya gira inka munyarwanda, ikaba yaramuhinduriye ubuzima, akaba asigaye yinjiza amafaranga agera ku 150 mu cyumweru. Nabyo turaza kubigarukaho. Ni ibintu byinshi turi buze kugarukaho hano kuri YouTube channel za Kidasomora TV Rwanda. Icyo usabwa kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Nge mwabanaga mwana makuru nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma mu mujyi wa Kigali. Bivuze ngo Kidasamura ni branch nini, ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Bwo Kidasomora TV Rwanda afite abambasaderi bamuhereza amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Impanuka ibereye ku Muhima mu mujyi wa Kigali ikomerekemo abasanga batatu, abandi bahasiga ubuzima. Impanuka nayo ndaza kuyigarukaho mu karere ka Rwamagana, abantu batatu batahise bamenye